Turabashuhuje abateze amatwi ibiganiro bya James Sport Focus TV. Aka kanya rero twaje kubagezaho amakuru agezweho y'imikino yiriwe avugwa cyane, yavuzwe muri no weekend turangije cyane, shampiyona ishyushye cyane, ngira ngo ni imikino imwe n'imwe abakunzi ba shampiyona z'i Burayi bagiye babona imikino rwose ikomakomeye cyane, aho match zagiye ziba nko mu gihugu cy'Ubwongereza. Ekipe ya Arsenal bidasubirwaho yaje kuba ishimangira ko iri kuri content, iri ku gikombe kabisa, umuntu yagenda ayishyiraho ko ikiri ku gikombe. Itsinda ikipe ya Chelsea ibitego 2-1. Ekipe ya Manchester City bihanganye nayo yaje kuba yitwara neza bigoranye, iza gutsinda ikipe ya Leeds United igitego kimwe ku busa. N'indi match yabaga ikipe ya Manchester United nayo yaje gutsinda ikipe ya Crystal Palace bigoranye cyane, iza kubona amanota 3. Turaza kubabwira muri Espagne naho ruracyageretse, ikipe ya FC Barcelona yaje kuba inyagira ikipe ya Villarreal kuri Camp Nou Stadium, iza kwitsinda ibitego 4-1. Uyu munsi hateganyirijwe kuri Stadio Santiago Bernabeu ikipe ya Real Madrid uyu munsi baritega ko ishobora gutsinda, nayo uyu munsi iraza kwakira ikipe ya Getafe. Ni match zitari bube zoroshye cyane. Bibutse bakunzi bacu kugira ngo amakuru atazajya abacika, mbere na mbere no gukora subscribe, ugakora like, ugatira na comment kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona bitabagoye cyane. Bakunzi b'amakuru agezweho ya siporo rero, reka mbatangirire muri shampiyona mukunda cyane. Premier League yarakomezaga cyane, imikino yabaga ku bwinshi, ngira ngo twahera ku mikino yagiye iba cyane bitandukanye cyane. Ikipe ya Liverpool yaje kuba ifata ku gakanu ikipe ya West Ham United. Liverpool iza kuyitsinda ibitego byose bine byose kuri 2. Match itari yoroshye, match Anfield rwose Liverpool yahakwicira cyane, aho abakinnyi bakomeye rwose bagiye bitwara neza. Igor Ekitike aratsinda, n'abandi bakinnyi baza kuba bitwara neza cyane, ngira ngo so mukino wabaga cyane. Match yindi yari itegerejwe, ikipe ya Leeds United mu rugo yakiraga ikipe ya Manchester City. Manchester City ishaka igikombe kabisa, yaje kubona igitego bigoranye cyane mu minota ya nyuma, iza kubona igitego cyayifashije gushimangira ko ari ikipe n'ubu ikiri ku gikombe, bizamurira icyizere cyo gukomeza guhatana n'ikipe ya Arsenal. Rero bukeye bwaho byari bishyushye cyane, aho twari tugiye kubona icyumweru gishyushye. Ikipe ya Manchester United yazaga kuba kuri Old Trafford yakira ikipe ya Crystal Palace, biza kurangira ikipe ya Manchester United yitwaye neza, itsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1. nyuma y'uko ikipe ya Crystal Palace yari yayibanje igitego kimwe, Manchester United iza kuba ibyishyura cyane, nka musore bita Bruno Fernandes yaje kuba abafasha cyane. Ikindi gitego kiza gutsindwa no bita Benjamin Sesko, rutayizamu baguze cyane, ukomeye cyane, akaba ari we iyi minsi uri kubafasha kwitwara neza cyane. Ngira ngo siyo match gusa yari itegerejwe nyine. Ikipe ya Tottenham Hotspur yaje kuba iseba cyane, iza gutsindwa n'ikipe ya Fulham nyuma y'uko yari yaje kuba ibakira, yaje kubatsinda ibitego 2-1. Ikipe ya Tottenham nyuma yo kubona umutoza ibintu biri kugorana, twakwibaza ati si ikipe ya Fulham koko ibyo yakoreye Tottenham, ese Tottenham imanutse abantu ntibayikumbura cyane? Ni ikibazo twese twakwibaza. Rero reka tuvuge match yari itegerejwe, match ya weekend, match yari yakasa mutwe, match ya Arsenal n'ikipe ya Chelsea, match itari yoroshye cyane. Match rero yaratangiye, biza kurangira match Arsenal yisunitse, iza gutsinda ibitego 2-1. Iyi match yari ikomeye cyane, habayeho guhangana ku mpande zombi, ku ikipe ya Chelsea no ku ikipe ya Arsenal cyane. Ikipe ya Arsenal yaje gutsinda igitego
cya Henkapi, umudefanseri umeze neza Mikel Arteta yari yakoresheje cyane. Henkapi bateye koruneri ku mipira y'imiterukano, Arsenal iragatsindwa n'Imana. Henkapi aza kuba azamura abafana ba Arsenal rwose, aza kuba aterekamo igitego. Haciyemo iminota 45 bagiye kuruhuka, ikipe ya Chelsea kuri kufura nziza umukinnyi bita Rich James aza kuyiterekamo neza cyane, aza gutsinda igitego cyiza cy'ubuhanga, nacyo cyari giturutse ku mipira y'imiterukano. Ikipe ya Chelsea irangiza igice cya mbere biri kunganya igitego 1-1. Ikipe ya Arsenal rero baje kuza mu gice cya kabiri, umukinnyi bita Julian Timber akaba ari umudefanseri, aza kuba atsinda igitego cy'agashinguracumu. Match iza kurangira rwose ikipe ya Arsenal ibyitwayemo neza, biyifasha kongeramo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yayo na Manchester City. Bakunzi b'amakuru agezweho rero, reka tubabwire kuri shampiyona ya La Liga. La Liga nayo yarakomezaga cyane, hari imikino imwe n'imwe yabaga cyane. Tugiye kureba ikipe ya FC Barcelona yakiraga ikipe ya Villarreal, match iza kurangira ikipe ya Barcelona itsinze ikipe ya Villarreal ibitego 4 byose kuri 1. Ni match itari yoroshye cyane. Ikipe ya Barcelona yaje kuba itsinda ikipe ya Villarreal ibitego 4 byose kuri 1. Ikipe imeze neza cyane. Uyu munsi saa 4 hateganyijwe match itari bworoshye, match y'akasamutwe. Ikipe ya Real Madrid iraza kwakira ikipe ya Getafe. Amakuru yacu agezweho ya sport reka rero tuyasoreze muri Bundesliga. Ikipe ya Borussia Dortmund kuri Signal Iduna Park yakiraga ikipe ya Bayern Munich, biza kurangira ikipe ya Bayern Munich itsinze ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 3 byose kuri 2. Match itari yoroshye, match yabayemo guhangana kutoroshye, ariko ikipe ya Bayern Munich iza kwitwara neza. Bakunze amakuru agezweho rero ayo twari tubafite, reka tuyasoreza aha, tuzagaruke ubutaha. Ndabashimiye cyane.